Payapayapa ka na. Ating tamang panigaralan abay yung letra ngayon nga do kay ni. Yung letra ngay ni, atin yan straight line. Mula king kulay asul hanggang king kulay asul. Pababa. At atin yan namang pakera, king babo, kulay asul. At dinataya rin pakera, king kulay maluto. Balo yung ba kung ano yung letra ini? Tama! Yung letra ini, yung letter F. At yung letrang F, kalupan na yung letrang A, at niya namang anak. Makanano tayo sa sulat, yung anak na yung letrang F. Di na tayong pakurba, papunta babo, at papunta hinglalam. At di na tayo ring straight line, king kulay maluto. Ini, yung baby na ning letrang F. Ulitan tayo, nano yung ulit letra ini? Magaling! At balo yung ba, anak? At niya namang tunog yung letrang F. Buriya bang damdaman kung nano yung tunog yung letrang F? Sige, pakiramdaman niyo ko, pachepinig kaske, yung tunog na ni letrang F. Dimdam niya bang masalese yung tunog na ni letrang F? Tara, sabayan niyo ko. At baloy ba, anak? Atin mo namang bagay na magsimula king tunog na ning letrang F. Nanuya kasi tunog yung letrang F? Tama! Yung tunog na ning letrang F, yung mumulang bagay na ipakita kaya kayo, apin ini, yung paborito tamong kakanan, pache mo tatamo king McDo o Jollibee. Baloy ba kung nano yan eh? Tama, apin ini yung French fries. Nano yung letra magsimula yung French fries. Tama, letrang F. Nano yan kasi tunog yung letrang F? Magaling! Yung tunog na yung letrang F, yung kagang bagay naman na ipakit ko kaya kayo, apin ini yung bagay na papaslag tamo, pache madalugdom kikaya katamong pala, lalo na pache bengi. Apin ini yung fluorescent o awsan tamong sulub. Nano yung letra, magsimula yung fluorescent. Tama! Magsimula ya king letrang F. Bigkasan tayo ulit yung tunog na ning letrang F. Magaling! Yung katlong bagay naman na ipakit ko kaya kayo, apin ini yung metong kareng pupunta ng tamong pache, mamasyal tabo king Marky. Apin ini yung fountain. Yung letra, magsimula yung fountain. Tama! Magsimula ya king letrang F. Nano yung nga ulit tunog yung letrang F? Magaling. Yung kapat naman na bagay na ipakit ko kaya kayo, apin ini yung bagay na gagamitan tamong dukanan daray kaya katamong modules. Apin ini yung folder. Tama. Nano yung letra magsimula yung folder. Tama. Magsimula ya king letrang F. Sabay-sabay tayo bigkasan yung tunog na ning letrang F. Nisan pa? Bigkasan talangan, deng bagay na magsimula yung tunog na ning letrang F. French fries. French fries. Fluorescent. Fluorescent.